Kitabu cha kukumbukiza sheria mlango wa 16. Pasaka sikukuu ya mikahe siongizo 3. Msake ndara kunena kiamba usani sherehe ya Pasaka ya Bwana Mlungu wenu kaiza mwezi wa Abibu kwa kukala kaiza mwezi huo Bwana Mlungu wenu ng'ombe Misiri na usiku. Bozani sadaka ya Pasaka kwa Bwana Mlungu wenu kula kwa mabadhi genu ga ng'ombe, mbuzi na ng'onzi. Ho hato andiho tagula Bwana akale atuhe akuabudiwa. Sadaka hii irie ni na mika isiongizo 3, yani mikahe ya mateso kwa siku fungahe. Sirie na mikahe ya kwangizo 3 bule kwa kukala ng'ombe Misiri malomalo. Vivi mda vienda maishani genu gosi ili mkumbukire siku mriombola Misiri. Mtu asipatikane na 3 kwa usiku fungahe kaeza inti yenu yose. Musiriche nyama ye nyama mde ng'ombe za sadaka rozulo ra siku ya kwanza ikasala hata madzacha. Musitinze nyama wa Pasaka kaeza mzi wenu wowose andiwo mpa Bwana Mlungu wenu. Ela mda mtinza ho hatu andiho hatagula Bwana Mlungu wenu hakale hatuhe hakuabudiwa. Vivi mda vienda wakati wa ziloni zuwarindi hokala rinapotoka yosa amri ombola Misiri. Zo nyama za sadaka mda ziocha na muziri ho hatu ande tagula Bwana Mlungu wenu na kukizacha na madzacha mda ya mizini kwenu. Mdaramika hesi ongeza 3 kwa siku tanda na siku ya fungahe mda kala na mtunganano kwa utu wa Bwana Mlungu wenu. Kwa hiyo msende kazi yoyose. Sikukuu ya mavuno mdatala wiki fungahe kula wakati mdiho hala mundu kwanza kuvuna mtsere. Gonya muusireni Bwana Mlungu wenu sherehe ya mavuno kwa kumboza sadaka ya kuhenza yenyu kulenga nasho Bwana Mlungu wenu andisho kalaza muhasanasho. Bainini na ana yenu akiche na akilume na humiki yenu akiche na akilume na alawi maisho kaiza mizi yenu na ajeni na anakia na magungu maisho ya ng'onga nane mdafahirwa mbereza Bwana Mlungu wenu ho hatuiye Bwana Mlungu wenu andiho hatagula hakale hatu hakwakwe hakuabudiwa. Kumbukirani kukala mwakala atungwa Misiri. Hakikishani kukala mnagagwira malagizo gaga chototo. Sikukuu ya vibanda msake ndira kunena kiamba mdausa sikukuu ya vibanda kwa siku fungahe baada ya kusola msere wenu na kukamula zabibu zenu na mdafahirwa ng'wenga na ana yenu akiche na akilume na humikienu akiche na akilume na alawi na ajeni na anakia na magungu makalao kaiza mizi yenu kwa siku fungahe mdayusayo sikukuu ya Bwana Mlungu wenu. Ho hatu andiho hatagula kwani Bwana Mlungu wenu anda hasa mavuno genu gosi na kazi zenu zosi na mdafahirwa jo atu yenu osalume mada kuzambeleza Bwana Mlungu wenu kanatahu kwa mwaka. Ho hatu andiho hatagula iye kanatahu zizo ni wakati wa sikukuu ya mikahe siongizo 3, wakati wa sikukuu ya mavuno na wakati wa sikukuu ya vibanda. Mtu asizembeleza Bwana kihuhu. Kila mtu andamboza herea dimajo kulengana na jondi jokalaza hasonasho ni Bwana Mlungu wenu. Alamuli manalagizwa malamule kwa hachi. Kiza msake ndira kunena kiamba sagulani alamuli na maofisa kula kwa kila mbari yenu kaeza mizi yenu yose ndiyo geroni Bwana Mlungu wenu. Naoma ndalamula atu kwa hachi. Lamulani kwa hachi msipendelee mutu edu kuhalakaiti kwani kaisi nikuanzia mazo enye hekima na nikuwahendya makauli ngalinga wa ujiri wa enye hachi hatoka kala ulongo. Tuwani hukumu ya hachi hakeye ili mpato kuihala yeti Bwana Mlungu wenu ama leo kumupa na muheshimu umo. Msitimike kiguzo cha ashera kanda za choki jeji cha kwambazira sadaka mdicho mjengera Bwana Mlungu wenu. Kiza msirungarazi kiguzo ambacho Bwana Mlungu wenu kachenzi. Ni hayo tu.